나한테 내주나
mātou whanongo e whitalai. Manawa mai oe, le manawa e ola i mātou. Whalotu tele le kalesia. Whapenao toi mwhangu le kalesia. E ala i whitalai mai o lago fio. Ta mātou te whatai nātu i au e lago fio. Na mātou te akono whapenao na. Avatu le pale mai. Talo le tua i whapenana i ilo wha malolonga i a miskopa. Ai le tonga fitilina e po mai. O te whatolo i le mai i le suafo Yesu i le malolo. Suafo Yesu i le wese. Al wese malona tino. Mato te whapenana whale au maina ma talepe au maruenga satani. Mato te whapenana tui lo ulu suafo Yesu. Pamalolo ya teria suafo Yesu. In the name of Jesus, we release the power that brings about healing to his physical body. Malolo ya teria suafo Yesu. Malolo ya teria suafo Yesu. Teresa Soreta. O te whatonu i le mai i le suafo Yesu e leisa kure. Leisa umana. O mato tutua le kalesia e suafo Yesu. Mato mate atu e malolo i skopa e suafo Yesu. He is healed by the power of the blood of the Lamb. Hallelujah. Yes. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Baptize Yesu. Baptize, we receive it by faith. We believe. We thank you, Father God, for your healing power. In the manner of Yesu, o malo Lord Tama, I lay to fitina for my o malo Lord, the pato tour in Galicia. But the talo fire pato tour, o malo Ayoria. Ave San Pace via Yesu. Hallelujah. Praise the Lord. Alana mai praise the Lord. Alana mai veile tua. Ave se seu pace via Yesu. Amen. Like the worship team, Travis Pachi Mortatu Wow. Praise God. Hallelujah. Jamnao che totala ya che oe che mtau pura unga i the camp on the freeway. Yeah. Olo wa mai le tua tata tala noa ya i tai au le nei. Ni le itula le au le nei. Amen. So ero tu si le matai e fitu fai u pus furu mar tolu mar fai u pus furu mar fa. Matthew chapter number 7, verse 13 through 14, verse 13 and verse 14. Ora mo e stato tu spaitau tate falongo ye pole nei. Au mo ora tu si pe mai amene. Ya la tapitau foi pastor martolo, foi pastor marfa. Ma tayo e fitu foi pastor martolo, mar foi pastor marfa. O ero Jesus foi Samoa, foi tau le chele e ia. Ia o tō lu atu whaita tō a wāpi api. A wai wātele le whaita tō a lau tele. Ko i le ale tau atu i malaia. I tō a tele fo i la tō o e ui atu ai. A wai wāpi api le whaita tō a. E lau i titi fo i le ala e tau atu i le ola. E tō a titi fo i la tō o e maua. Amen. Ia tatu te whaitau tasi lawa ina ia e manino i le whaitau ina le awhionga le atua, whaitau i ia. Ia o tō lu atu le whaita tō a wāpi api. A wai wātele le whaita tō. E lau tele fo i le ala e tau atu le maalaia. E tō a tele fo i la tō o e ui atu ai. A wai wāpi api le whaita tō. E lau titi fo i le ala e tau atu i le ola. So I titi fo i la tō o e maua. Amen. Ole whaperta ia whe mai enter through the narrow gate.
For the wide is the gate, and broad is the road that leads to destruction, and many enter through it. But small is the gate, and narrow the road. Say it with me, narrow road. Narrow road. That leads to life, that only few, say it with me, few. Only few will find it. Amen. Praise the Lord. Ile fausiaina o lau mafutanga male atua. E ale ya mea tau warning signs. E wo nai oe le atua. Amen. Ore tau mea ia warning signs. Ia po fa ilo e la patai e tau. Mo fa ilo e fa penao na la patai e oe. Ina ia aua nei o se fa fita uli a te oe. Praise the Lord. Amen. Warning signs are so vital is for our everyday life because it warns us from dangers. It warns us from unusual conditions. Say amen. Amen. Condition. Warning signs are very important because eleo ilo tangata faolaina e yai le manu la ro fa penana o la luma na yatu o la to toya e maua tu le manu. Amen. Hallelujah. E warn la ta uele tua ina ya awale e fa le ton. Say amen. Secondly, warning signs are so vital or so important because it help us with information and guidelines how to get to your final destination. It provides guidelines and instructions. Amen. If I be now na faton ton waita ua. If I sa o tato wala. Hallelujah. Ina ia awale yo oe le fafanonga mele pe mai o le awala e matele e ui e tau nuku i le awala matele i le fafanoina oe it will lead us to destruction. Amen. Ina ua whaia le tua lo tino i se kamkao lo kingu. Ina ua whaia le tua lo tino na tu e le tua i te tonu lo tino mea ta ua warning signs. Amen. So se mai o ya te oe. E mua warn o e le tua. Ai le happen ya te oe. Hallelujah. Can you say amen? Amen. Ai le yo mai le cancer ya te oe. E yai sign the send mai o tino ya te oe. If I don't mai ya te oe, cut down on eating, start walking, start exercising. Amata la fa mai oi lo tino ua mamafa. If I be na send mai tino ia sai ia ina ia e loai. Wa yai se me fa le tonu lo tino. Amen. Hallelujah. Pe fa mai no stroke. Se no on mai no stroke e mua on send mai a sign here or a sign number 1 lefe mai for mai ua mata na lost low balance. You lost balance. Wa e tu atu ale paleni na tu. Amen. Oresi pa ino oresi warning sign that said mai ate oele mau oele stroke or meta or sudden loss of strength. Te ia we faru watu wa ese malosi lo tino. Oresi pa ino por the warning sign the warn mai ate oe we faru ino wa mata na nam lesi tu lesi afaro o foringa. O warning sign nanga e ka umai ia choe e tau na ngoi vai e fo langa le mai le fa pe mai Yesu awore oi fo mai Yesu o le fo mai mo e mai. Amen. Can you say amen? Amen. O isi warning sign on mele o le stroke wa mata on a slur of speech. Wa mata na le manino upu.
Amen. Eu vou melhor heart attack. O heart attack. A papel o papel na sen mai sign wala mo o heart attack. It's a faro ina yo fatafata wala with discomfort oi. You feel in your chest that you are feel uncomfortable. You are discomfort. Wala lele faro mo ilo fatafata ilo chest. Ilangata ile mai your whole upper body. O le vaenga tonu leo lo chino le ilunga le afa ilunga lo chino we falo winga wa discomfort we comfortable we esero falo o lona winga o la uta mai ate oe something is going to happen to your heart. Le si me ta mai wa matana short low breathe. Your breath is slower. Wa te le lava se e alu do tonu lo chino. Amen. You started to have a light headache-ness and nausea and vomiting. Something is about to happen. Something is wrong inside of you. Ele ore atua. Ele ore Apollo. A o itatula. Say amen. It is not God. It is not the devil. So not God nor the devil, but it is us that we fail to recognize warning signs. The alarm. Woo, 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 woo. Something is wrong. Yes, a necessary. O yei se me fale tonu latino. E won mai ai. A wela sanga te poto. E recognize your warning sign here. Amen. Hallelujah. Pai ve aure o mai lunga ya rasta. Na mata sanga ina so pai mato me ina lo freeway. And he was telling me that the doctor said, don't stop eating, start exercising. But you know what he said? See, ore alofa ore atua walepa na sen mai ore atua warning signs ya tio. Amen. Amen. Afai ba le mawa oi mai vai. Walepa na batu ore atua ya tio ona sign na pela mai no nunu. Amen. Sino malo o chema. Wala ga mai ale feketa ya. Suma masanga mo ore nunu ba. E ye sign ya batu ya tio. O ise sign ya batu ya tio ore nunu. E mau ai wele mo o bala ai me loro. Amen. Ona winga la fe mai. La fe mai sign for God so loved the world that he sent those signs. Ya awane to ai oi me ai loro. Amen. E vai cantar na outra a viola umi usitai the sign. If you love your wife, if you love your husband and your mom and your dad, please. Hallelujah. Praise the Lord. Tele ona wo fa pupu ina ona le leo sta sign. Yeah. La skip you mana me. Le la ta no i umara wala. La mana wala le yeta to scripture. Fa mai Yesu. Elua awala. Ora awala ba iti. Mala awala lau tere. Orungala la or tere pa mai la wala. So se area e fa penaona ona e driver ku ai. Lau ona ku o le city ya meta o warning signs. For example, on a sign you turn right. That is a sign that you're that. Turn left. That's easy. What else? Stop. Slow down. Full stop. You are going the wrong way. Roadblock.
Olona winga o tatawa na etoe. Ona etoe liliu. O saingia. E tu ele stetse ele siri. Iso se mea lava la wala. Ao te me alwai oe whamasinonga. You have no excuse because all those signs have been placed properly placed properly in that specific area, so you won't miss that sign. Amen. You will see it. Amen. Can you say amen? Warning sign you. Your speed limit is 35, not 50. Amen. Hallelujah. Tero extendia kubunwa awala. E mafuana titupu. Waleo sitaia letula fono mauoni ngailunga la wala. Amen. Hallelujah. So their goal, or the goal of the city, is to cover all areas with warning signs. So when something happened and you go to the court, and they have evidences of those warning signs standing there for your safety. Paulo meo la fapenao na mafuayo na lavelo tavale petupus favelave is when you first ignore the warning sign. Second, you don't understand the interpretation of the sign or the meaning of the sign. Amen. Au fau inala mafutanga maletua ile nei ya susama e fapenana isa wetevi ile atua. Jamalawa ina ya fai oi ya te oi oro yai warning sign wa umana install ile atua e pui ai mafato no tonu ai lau malanga malo fai o le fina ngalo ile atua. Amen. Permetus faitau e nero le wala e ba iti le wala e ta watu ile manuia ai ba tele le wala e ta watu ile fafanonga. Amen. Praise the Lord. Well, we go on the broad side for the broad and the wide road. Well, the wala ba tele le wala fa penano to tele tamata uya tuai. It's a popular way of living. But it's a popular way of living. Everybody, you say, Pastor, everybody is drinking. Everybody smoking. Everybody sleep before marriage. Everybody are dancing and party and go to the club. Everybody are going that way. Amen. Praise the Lord. Everybody are swearing. Everybody are cheating. Everybody are enjoying life and do their own will. Hallelujah. That's for the world. But I have a narrow path. Le wala ba hiki pe o ba le o le I lumor kato pesa le o matolo pesa. Fa me o le wala le e to na ngao mai tamata ui atuai. Amen. Ele fia fo itangata e ui atuai I. Le anga e fainga ta. Amen. It's hard. It's hard to live for God. Amen. I want to taste it. I want to taste it. I want to drink again. I want to party again. I want to enjoy life. I want it to be just like everybody else. And I'm telling you, if you are going to be like everybody else, believe me, you are heading to the destruction of your life. Hallelujah. Praise the Lord. Ore warning sign mo mola. Ola miale fa ya kurumai. The first warning sign for your life, in order for you to recognize the right path and the right road that you should take, is the preaching of the word
of God. O le launga ina, o le afionga, a le atua. Amen. Amen. O le launga ina le upo le atua. It's a warning. Menga is kai me ki malongo le upu e pe foringa mai o kele kai me ki tau fefe ki malongo le upu. It's gonna touch the area that I'm doing that. Pastor is gonna talk about what I'm doing. How did he know it? Hallelujah. O le warning le mele fa ya tu fa ya. Your church is a warning because onisio tatou o le tino fo mai I e te whape tai le atua o e talia paolo tanga mo u whape nana whako wina o e ana le ai le upo le atua tele whapita uli o e uia I taimile nei isi o tātou ana le ai le polo polaina le upo le atua pole nei o le tei a lava la te whai pui pui se tu lo ana le ai le fionga le atua porfola I se mungu lai whai a eo pa ki o iau pus ma oi pakara I eva beach ma oi wai I kuai maka po fiola mar meo lai te eva e ai ma e pati ai whawhetai le upo le atua. It's warning you. Amen. Me ngai wharongo le upo le atua is going to be woo, 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 woo. It's a warning. It's an alarm. But you can turn it down. You know the sad thing about it? You can turn the alarm down. And when you come to turn the alarm so you can still have your own way of doing things without obeying the word. Somebody say amen. Amen. La wala ba itila. E te tau atu ai I le ola e whaavavau e iwitei nei o e istei e le maa nei al whano e pei whoringa mai wā o mai maa I mai hoe le upo le atua a reo o te watu whanau le atua whai mai tusi pa ia o malava e mai le anganga o le atua ia e au ngā fo ia e au awai e au ngā fo ia e au aiai e au ngā fo ia e whatonu ai le poto ina ia whai ai tātou le ai o tonu o le atua ina ia atoa na le lei palongo ina ia atoa na le lei ai o le tangata o le atua ia saunia lava ia mo ngā ruenga le lei o malava a e fia atoa na le lei o e saunia mo ngā ruenga le atua palongo I le alarm. Hallelujah. Fai tana yo tapa palongo I le alarm. Hallelujah. Mai tu se Roma, mai Paulo di Roma sule ma foi o prefa. O mea uma foi na tusia na mua, alongo. Na tusia ia e o mai ai ia teita tou. Ina ia tatou mau le fa moi e tupu mai ai le ono sai, ma le fa ma fana mai o le tusi paia. O mea uma na tusia le tusi paia, na tusia ina ia fa pena, o na fa tai mai ai tatou pe o mai ia te tātou pe whapei o na tātou sama mali e tusa ma le whinangalo o le atua. It's a warning. Say amen. Pe mai pai salamo o lau fionga o le sulu i o vae ma le malama ia i o wala. Your word is a lamp to my feet and a light to my path. For my Tavita, I have hidden your word in my heart so that I may not sin against you. O teu la fiona yo roto ina nei o wana sala yo luma. Hallelujah. Thank God for the ministry of the word. O le upo le atua, o lo whaunga le atua as a roadblock. How many of you know the mele ata o le roadblock? If you know you're on the wrong way, you're on the wrong path, you will have to turn around. How many? How many? I believe San Jose. Mawatula pikin mata vale.
Ia ona lo mata vale, so we set up the GPS e su ele fale, e su ele mele o mau. Na lo mata vale, te ia la o ama o ele mele mateo ia. Ai pe lo amale, mar telefoni. Pero la memari, whatever ma circle ai ngama ka milo sau alu sau. Ola o ma ka milo ia mele ia hotel. Alo ngala vele. Wale o yai se direction, wale o yai se mea whai loa mai a maha ua po whera o wala lea. You see, o lama Cristiano, e manao mia oe i a warning sign, my instruction, so you will get to your destination in that time that God has appointed you to be there. Amen. Manao le tua ina ia e o stai I whaailoilo ia langa e o stai e vawe ona e taunuu le mea lai whina ngalo i le tua. Amen. Hallelujah. Presi warning sign lela tau atu le kalesia. O le mea tau o le conscience. Everybody say conscience.